Makanya kajing mi cuma nakakanam kadon kadaw. Pada bangarung part sa VPP ka Voice of the People Party apo ka jalam jipa arden bila basay mo ngasngo ba kadon ru kadaw. Baling haban ru. Nalay gibon ki offer. Gibon na ki party oper. Kalau yang ru yang apa susong bi ahiyang en penbiang bagi ki bidong kam penjob bi tengah sutu man job tang collection ngam ko apa job tang collection mang lapit babun di realize through experience mau bagi ni pas san po senang isu job tang collection ni kam la ban in tang generation jadi den tak daw haban jet haban don ka choice mo don ka choice in haban opet ya ka regional party kadang party tradisi kan pahapulan rakam don dong haban Sim dengan second option regional party. Di mata ngasong komen nama riba arden udi beriu bekeren. Ya pun ki isu. Barngarong na persyang hak jelong marwai mga ngin skam memantapan. Ngin job umlay tamu armut dong pai ba wailan ngin job kenhut pan ngin penki ngin persyang bor bad mansiam pan wara sibun ki jengkala. Larang itri ko larang mungkin rampang ko menong keman. Apa yang ini isan senam. Jadi lor tang nongrip ko bajuba bi jengkali jongpi. Baka jing sim ko jomay karay ban let sa poka PPP namar ngi baka don ke jingkarmen. Ban la job collection ngi man le ai pat na ka banta ki pai pa namar haban pulong koridor ngi hapan nong ka haban don ka dor ya ka jing thabut ji pai ba itu si second ji pai ba ka haban don ka dor pat dim ta daw ngai kin tu pai ba ru bakim din plan ai kai ka vote namar ka si second ke jongki ka vote ke jongki ka dei ka bakiru ki let lang sa ta kalenti ban sandur ya kalawai